Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu marembera cyangwa n'umukino wa politiki ukomeye uri gukinirwa mu ruzitiro rw'amasasu n'imigambi hisha inyuma y'inyungu z'abategetsi mu gihe ibitwaro bikomeye bikomeje kuvuga mu burasirazuba bw'iki gihugu indi ntambara y'amagambo amategeko n'ubutegetsi iri gukinirwa mu biro by'abakuru b'ibihugu no muri Kiliziya. Itegeko nshinga riri mu nzira yo guhindurwa mu mayeri. Kiliziya Gatolika yivumbuye ihagurukana uburakari ivuga iti oya. Naho abakuru b'ibihugu by'abaturanyi bakomeje kwicara bagashakisha uko bazimya umuriro mbere yo gutwika akarere kose. Nibiki byinshi nyuma y'urugendo rutunguranye rwa Karidinali Ambongo Ibyavugiwe. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru icukumbuye ko bibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze mu kiganiro cyacu aho tuguha amakuru acukumbuye, amakuru asesenguruka ibintu bihagaze mu karere k'ibiyaga bigari. Ku itariki ya 9 Nyakanga umwaka 2026 amaso y'abakurikiranira hafi politiki y'akarere yerekejwe hakurya y'umugezi wa Kongo mu murwa mukuru wa Repubulika ya Kongo BRAZZAVILLE, aho ngaho kuri presidansi. Perezida Sassou Nguesso, umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika nzima kandi uzi neza imikino ya politiki yose y'akarere, yakiriye umushyitsi udasanzwe. Uwo mushyitsi ntiyari umunyapolitiki usanzwe ahubwo yari Karidinali Ambongo, Arkiyepiskopi wa Arkidiocese ya Kinshasa, akaba n'ijwi rikomeye cyane rihagarariye umutima nama wa Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. INAMA ntabwo yari impanuka, ije kurikira ibiganiro byimbitse byari bimaze iminsi bikorwa na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye, usanzwe unafite inshingano zikomeye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika Union Africaine. Wagiye ahura n'abayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero uru rugendo rwa Karidinali Ambongo Ibyavugiwe rweruzanye ubutumwa bukomeye. Kongo iri mu kangaratete kandi hakenewe ubutabazi bwihuse. Muri ibyo biganiro byabaye mu Muhezo hagati ya Karidinali Ambongo na Perezida Sassou Nguesso, hari ingingo ebyiri zikomeye zatumye aba bagabo bombi bicara bakabira ibyuya. Iya mbere ni umutekano muke ndetse n'intambara yeruye ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iya kabiri ivugwa mu matamatama ariko ifite uburemere bungana n'ubw'intambara n'umugambi w'ubutegetsi buriho wo gushaka guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Urebye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi ni isibaniro. Imitwe itwaje intwaro yigabije ibice byinshi ariko cyane cyane ihuriro AFC M23 aho yakomeje kwigarura uduce twinshi. Igikorwa leta ya Kinshasa ishinja leta y'u Rwanda gutera inkunga n'u Rwanda rwakomeje kubihakana ruvuga ko ari ibibazo by'imbere mu gihugu cya Kongo ubwayo. Iyi ntambara imaze gukura abaturage babarirwa muri za miliyoni mu byabo, iteza amakuba atavugwa ku kiremwa muntu. Nyuma y'inama ikomeye, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo Senko Musenyeri Donatien Shore waruherekeje Karidinali Ambongo yasohotse afite isura igaragaza uburemere bw'ibyo bari bamaze kuganira. Mu magambo ye Shore yahishuye ukuri gukomeye. Yagize ati Perezida Sassou Nguesso ahangayikishijwe ndetse navuga ko ahangayikishijwe bikabije n'ibiri kubera mu gihugu cyacu. Igihugu gafata nk'umuvandimwe wabo. Kuki Sassou Nguesso ahangayitse? Musenyeri Shore akomeza asobanura ko Perezida wa Kongo BRAZZAVILLE yashatse kumva ijwi rya Karidinali kuko azi neza uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu mateka ya Kongo. Sassou abona ko niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba indakoreka kandi ikomeje kugira intege nke, bishobora gushyira Afurika yose mu byago bikomeye. RDC iri mu mutima wa Afurika, iyo irwaye akarere kose kararibwa. Shore rero yongeyeho ikintu gitangaje. Perezida Sassou yari aherutse kwakira na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, nawe wari wagiye Ibyavugiwe kureba mugenzi we. Sassou ngo yagiriye inama zikomeye Tshisekedi. Izo nama zikaba zigamije gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusohoka muri uyu mwobo w'ibibazo yaridukiyemo. Ese izo nama ni izihe? Ni ukwemera ibiganiro n'abamurwanya cyangwa no gusubiza ibintu ku murongo mu rwego rwa politiki?
kugira ngo abantu bumve neza igitumye abayobozi b'amadini bahaguruka. Musenyeri Nshore yibukije abanyamakuru uburemere bw'intambara. Yagize ati muri biri kubera hakurya mu burasirazuba igihugu kiri mu ntambara, bamwe mu baturage bacu ntibagishobora kubana natwe imbona nkubone kubera impamvu zitandukanye. Abantu bakomeje kugwa ku rugamba buri munsi kandi ibi si ikintu cyo gufatwa nk'icyoroheje cyangwa ngo nk'ikintu cyo gukinisha. Aya magambo ya Nshore ashimangira ko mu gihe abanyapolitike Kinshasa bari gushyamirana bapfa imyanya ndetse no guhindura amategeko, abaturage bo bari gupfa ku bwinshi. Ibi tugeza ku ngingo ingenzi cyane kandi ishyushye yatumye Kiliziya isuka umuriro kuri leta ya Kinshasa. Itegeko nshinga. Inama ya BRAZZAVILLE ibaye mu gihe Kiliziya Gatolika yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho umurongo utukura ikawuca imbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ivuga iti hagarara aho ngaho. Ku itariki ya 20 z'ukwezi gushize kwa gatandatu 2026 abepiskopi ba Senko binyuze kuri Musenyeri Donatien Nshore basomye itangazo riremereye cyane ririmo ubutumwa busobanutse. Nyuma yo kwiherera no gusesengura mu bushishozi, abepiskopi bavuze ijambo rimwe bati ntabwo tubona impamvu, ntabwo tubona ukwihutirwa cyangwa akamaro ko guhindura itegeko nshinga muri iki gihe. Kuri bo ikihutirwa muri RDC so guhindura amapaje y'igitabo cy'amategeko kugira ngo abari ku butegetsi bagumeho, ahubwo ikihutirwa n'amahoro n'imibereho myiza y'abaturage n'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyekongo. Kuki guhindurira itegeko bikomeje guteza umwuka mubi ungana gutya? Tugomba gusubira inyuma gato tugasesengura iki kibazo cy'itegeko nshinga. Ihuriro rya politike rishyigikiye Perezida Tshisekedi rizwi nka Union Sacrée de la Nation rimaze iminsi ryumvikanisha ko rishaka kuvugurura no guhindura itegeko nshinga. Iki gikorwa ariko kigamije iki mu by'ukuri? Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta, no kuvuga force sociale, babyamaganiye kure. Bavuga ko uyu ari umukino w'amayeri, aho ubutegetsi bushaka guhindura amategeko y'umukino kugira ngo perezida azabashe kuguma ku butegetsi nyuma y'imperuka ya manda ye ya kabiri idashobora kongerwa izarangira mu Koza 2028. Amategeko asanzwe ateganya ko guhererekanya ubutegetsi mu mahoro binyuze mu matora yagombaga kuzaba hagati ya perezida ucyuye igihe ndetse n'umukuru w'igihugu mushya bizakorwa muri Mutarama 2029. Ariko rero niba itegeko nshinga rihinduwe uyu munsi, byaba bisobanuye ko rwose imikino ya demokarasi izaba ihinduweho zero cyangwa ibaye zero, bishobora gukurura izindi mvururu mu gihugu zisanga izisanzwe mu burasirazuba bwacyo. Ibi byose bitwibutsa ikintu kimwe gusa: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gisa nk'ikiri inyuma, no kuvuga hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari AFC M23 ihagaze bwuma, isaba impinduka zifatika no kubahiriza uburenganzira bw'abaturage. Kinshasa hari intambara y'abanyapolitike bashaka kugundira ubutegetsi binyuze mu guhindura amategeko, mu gihe Kiliziya ifite ijambo rikomeye ku baturage, ikaba ikomeje kubyutsa inzego zose yamaganiye ibikorwa. Ese inama zahawe Tshisekedi na Sassou Nguesso zizumvwa? Ese Ambongo azakomeza kuba ijwi ry'abaturage akiri igitutu kuri leta igihe imigambi yo guhindura amategeko nshinga izakomeza? Biri imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihishe byinshi. Niba hari igihe Kongo ikeneye kureba kure, kwiyunga no gushyira abaturage imbere, uwo mwanya n'uyu nguyu. Mwe mudukurikiye murabona mute izi mpinduka ziri kuvugwa muri politike ya Kongo? Ese koko inama z'ibanga z'abakuru b'ibihugu n'abaturanyi zizakemura ikibazo cyangwa zarushaho kugihishahisha? Musiga ibitekerezo byanyu ahabugenewe. Niba wanyuzwe n'ubusesenguzi bucukumbuye, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe cyangwa abonnez-vous, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu bambere. Ujye uba mu bambere babona amakuru mashya ndetse n'ubusesenguzi ku karere k'ibiyaga bigari. Naho utaha.